I čao ljudi, danas ćemo igrati Happy Wheels. Idemo ljudi, znači nisam dugo igrali Happy Wheels, pa sad je rekao ajde da krenemo igramo Happy Wheels. Idemo. Obavljati moju čitku, bravo, aj pani ti, pani. Ne, siri da mi je otišao crijeva. Ovdje se opet kumati. Čekaj. Ne. To. Šta se meni ovo dešava? Gledaj ovo. Jebeno, ne znam što se ovdje dešava. Jao, gdje sam ga nabao? Brate, to... Što se ovo fucking dešava? Gledaj ovo. Ajde, idemo sada. Sada linka. Jao, padnite! I ljudi, idemo na šemu sad. What the fuck? I idemo ljudi na neku zanimljivu šemu koja se zove Pokemon Go. To je, ako ne znate šta je Pokemon Go, ne znate šta je Pokemon, ali možda Go ne znate. To znate da je to neka igrica, kao na telefonu. Kao da se tražimo Pokemon i to. Jao, koje lubenice, koje lopte! Kuku, majko! Bro! Pa šta je? Ne mogu ja ovdje proći. Gledaj ovo. Ko ovo je ludilo. Prođe više. Kako je glazno. Čuje vrlo uvelice ove tikve ove djece. I ja ovdje idemo u pizdu materinu, vjerojatno. I jedan sad na sljedećemu. Igramo neki naš nivo. Zove se kako se ubiti. Ja nikad nisam nešto igrao naše nivoje. Mislim zbog, igrao sam, ali ovako da vidim ovdje kad uđem bukvalno nikad. Ali kad odmah pogledam što znam neki tamo druge, brate, ne znam. Zove se kako se ubiti, ja ću uzeti. Da, to se nema, to je neko najbolji. Kako se ubiti? Noob, good noob. I evo već šolje lopti. Evo tebe. Evo mikrotalasno što evo ne znam. Pobjeda! Jej! Fuck yeah! Fuck yeah! Evo se neko ludu šemu, šta je ovo? Sad ćemo vidimo. I...
Evo ga. No! Odbazio. Ja se sackam, sad ću da vas izrendam. Sackam. Ajme, penj se tako zanimljivo, penj. Ajmo ovdje sackam, bit će zanimljivo. Dođi. Debilo. Svi neki šta je ovo neki debili? To neki razdebili. Šta je ovo svi neki debili? Debilo. Evo debilo, ne, evo se debilo. Evo debilo. Popper bro! Pobjeda bre! Evo ne sliči sa ovom debelom ženom, šta znam ovdje da radim. Ovo je neka debela, ajde debela, moji si pipira. Udi naš zvijezdu, ovo zvijezdu čekaj. Jer znaš, čekaj ne, ovo je stoj. Ovo je stoj! Na ruke gdje si bre neko ototiku. Čekaj bre. Ponovim. Ajde! Ajde! Dobro! Fuck! Joj, ljudi moji! Ajmo, sadilni kad! A kako? Više! Ne! Idemo ljudi na sljedećem. Ovo me nervira! Idemo ljudi na idemo ljudi. Ja, ne. Čekaj, nisam to htio. Idemo ljudi na neku šemu. Čekaj, kako? Šta je YouTuber? Grupa. A nisam vidio za ovo što piše. PewDiePie, gdje su bili? Ovo je neki YouTuber, Markiplier. PewDiePie. Dobro, nema veze stavno pa dobro. Idemo li na posljednju šemu za danas. Wow. Idemo ljudi na ovu šemu. Idemo što kao se zove. Ovo je neka fora, dosta vam ovdje nešto živi. Boga crnog pitu. Nisam valjda umro. Dobro nisam. Popni se za ovo, ajde. A gledaj. Što gopovo ovdje ne mogu da hodim. Čekaj, ajmo opet da pravim. Dobro je. Zamajte! Bre, ne mogu! Idemo ljudi posljednji put. Znači, idemo. Ajmo bre doleci. A ne! Kako? Fuck. Joj, i ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Znači, ne, ovo više nismo uspjeli, znači ovo ne mogu sad više, sad će brandi kad mi se ugasi. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa, ja bih se više snimao dobro na veze, bolje tako. Ljudi, aj, čao!